Assalamualaikum. Good morning. Mayam kam tawrige. Ado paukar adum update tawrumge. Gaza amasung Middle East ki. Hojik ta Donald Trump ki taraf tagi White House ta famlega reporter makhai gawari sanabda. Ceasefire si lan lepagi wafam si nasi gi numitta lauthokpagi wani magi taraf tagi adu somda Hamas ki taraf tagi su wafam khar lai makoi ceasefire si ngarang dagi asigi wafam si makoi di thonggaram ni ngarang naldai do Hamas ki taraf tagi wasi manung dan nai nari ceasefire sa kari mong donani madu Amerika amasung Israel ki taraf tagi di okay ni ado Hamas ki taraf tagi khalitang pannabama masidam ka Hamas na khalim na bu karigumba ceasefire si mana sign to hodo taragadi lalbo di makoi ni rei makai dro loin lali makoi gi Hamas ki against tang antani Israel ki Israel ki Egypt oiba akhoi gi wafam naba asida Hamas nam ka khalim na bu aina science ta hodragadi aina ya hodragadi am ka ai sibul lali hai kinra sini hoji ki wafam se madu wafam de ngarang aina paw da hai ki wafam do adui mawong da tani mi manga ahing bamga madre mi ma palasi manga sum to na andrak madre mi dum phuni gi 60 days ki ceasefire asinam ado Hamas na kirisina bu sum tawraga makka aina sign to hodra di ceasefire se aina yaning da bata pa madre di amka mane kirisina bu hoje 60 numir hum phoni gi ceasefire se tawjalga amka tungda ceasefire se kaidana amka Israel na tawruk pata ragade aduni madre di Israel gi cabinet minister na hari amka statement ma Hamas na sumbu agreement se yadab ta ragade onthok na chauna gaza manung chaw onthok na chauna changjal lega nei thokpagi wani mana harse onthok na chauna du pura madi tawrobo hairim ni madi tawrobo aina lan akalba tawro ani Netanyahu da kra thogot pakra yawram na hoji kim hoyi cabinet minister sina yamna thubada madum laikhre madre somna bu West Bengi group amna Palestinian Mujahideen group hai aduna mioi taragi mathakta siba sokpagi paw ni ko masi ay ngarang paw si pihoga in tawda ay ngam hodre masi karay mafhum na ibda West Bank dani hoji kise West Bank gi Jenin side ahom dana mi taragi mathakta makhoi na pura ay khoi gi kam ambush tawraga explosive kra oi hendna mi taragi mathakta siba madre di hingba sigum banaba sikhibna hoi hingkiba mi taragi mathakta onthok ni chawkhrabe tekni si West Bank de leiriba group mai gi taraf tagi madre di hojik somna makka Donald Trump ga madre di Iran ga yam kanna hojik dialogue si yam kanna wasi chathanari Donald Trump na hamesha hairi Iran ga nuclear deal si yam sathi na karib na ni yam sathi na nakchal le sini oibagi masida kanam tana kai ba pibi gnu sini kari gumba mana aduram ka dhamki mgaloge da Iran si aigi ki helbam galoge da Iran si aigi bombing aine langthadoriba bom makai si ki bai maram oiraga yamna sathina nakchandana hoju phawari si yam phajana sanari sign tawbagi matam yaurasini manak yaurasini mana cha nuclear deal se asiga loge da Iran nam ka hairi Iran gi taraf tagi su kari gumba अखोई की हौजिक की ईरान दा न्यूक्लियर साइट से न्यूक्लियर साइट ते हौजिक की मखोई ना यूरेनियम अखोई की रिफाइन तौथोकपा मात्रै दी सेंगदोकपा खोतोकपा से मासी ईरान की रेड लाइन अलोई भी लंबी निसिन अलोई भी लाइन असिदा सुम्बु माना डायरेक्ट अमेरिका दनी कनम तौरसे या कोई की धमकी तौरसे यूरेनियम साइट सिदा न्यूक्लियर साइट सिदा करिगुम्बा अमेरिका की तरफ तगी करिगुम्बा एटेक तौने न खल बतारगदी याम साथीब नतीजा थोकने से ईरान की तरफ ते आइरिस याम साथी ने सिनाबा मादरे दी लोय मक्ते है ना नुंगाइबो पाव हाइबो अखोइना लैरिबो मफम सिगी कनम से अखोई की फॉरेन मिनिस्टर से अखोइन लेरिबा मफम सिगी सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से वेस्ट बैंक दा चप्पगी वानी लोइमक्ते नसी अचानक हाइबु याम साथीब अचानक कनम निको वेस्ट बैंक दा मा चक्कदौरी टू स्टेट सॉल्यूशन या कोई की स्टेट अनि इजराइल अमसुंग फिलिस्तीन असिगी पाउसी थोकलुक के मतुंग दा नेतन्याहू की
Netanyahu phamba ngamdre sengna haida magi mathong maram naidre magi mathong maram naidre masi chat ka daurimni West Bank da ya khoi gi kanam tau ba khoi gi Philistine gi dora tau bane dora haidi ya khoi gi kari haibno mase Hindi de dora re chat pa do adum hairaga khoi londa du chalega kari karam no adu yengna two state solution ama state ani sembagi adu maram da nei na bai wana bo ado hoji hojik ta nahi gi dinda lau thorok pai wani mayam ngai bc ceasefire se kari mong duna do adu khaktani hoji ki paw haibu adu ga West Bank da mioi tara Israel gi IDF ki mioi tara madum ko Israel gi taraf tagi kaya sirinu kaya so imna adu gi paw du tholok tri tholok pogai dum pijra ke paw se hoji ki disi paw khaktani yam kana hoji ceasefire se yam kana nei nari aba Hamas ki taraf tagi su yam kana review se adum ko soidam ku yad ya ni nahi gi dinda karega di Donald Trump na hari du mohogi reporter ma khai na hangda hari du White House ta nahi gi de mana lautho kani sina ba sigi wapam se adu mayam engsi tung thangba khabar du su share ga nahi gi lojira assalamu alaikum